خانی دبیجه که محقق گوه بده من دو جدنگه که نپن به پرده هاته من بازیدی جه احمد خانی را دبیجن خانی بابا آنجی احمد افندی خانی son du lavayên wan serê Xanî Baba ye. Ez bi Xanî Baba. Xanî Baba te xwedîk e. Li ber dilê bazîdiyan Ahmedê Xanî ne tenê nivîskarê nemûzînê, eqîdeya îmanê û nûbara piçûkan e. Erê alim û feylezof e, lê ne alimekî berrêzê ye. Çawa ku xwedan pirtûk e, wisa jî xwedan keramet e. Yên ku ne ji bazîdînê ra dibe ku mesela ez parî ve bikim wek çîrokeke fantastik bê hesibandin. Lê di barê her bazîdiyekî de çend çîrokên bi vî avayî hene û bazîdî jê bawer dikin. Ji çendekî berî vê dema ku min bi Mele Adilê ji bazîdî ra xeber dida, Mela derbarê Xanî da çîrokeke balkêş parî vekir ku min heya niha ew çîrok qet nebihîstî bû. Bi wî ra jî ji herîkêm 20 salan berî vê Melayê mizgefta Ahmedê Xanî Mela Mihemed parî vekiribiye. Wî jî ji seydayê xwe girtîbiye. Ji ber dilê bazîdiyan cihê Ahmedê Xanî baş bêfehm kirin ka ez ji we ra wê çîrokê parî vê bikim. Ji bo reseniya çîrokê ez ê hin têgeh û gotinan wek bi lêvkirina Mele Adil bînim ziman. Erê Cumaet Azîz, Ahmed Efendiyê Xanî bi ilm û zanebûna xwe ne bi tenê îro di dema xwe katibê Mîr Mihemed Begê jî pir bi nav û deng e. Melayê taxa lê ye jê hesûdiya dike û derbarê Ahmedê Xanî da xeyba dike. Hevjîna Mela jê ra şîreta dike. Dibêje, evdê Xwedê, tu rojê 5 wexta berê xwe didî qiblê û serê xwe didî siccadê. Tu ji Ahmedê Xanî çi dixwazî? Çima derbarê wî da xeber didî û xeyba dikî? Ew ewliyayê Xwedê ye. Mirovekî xwedan keramet e. Welleh yê xenîmî tebe. Mela ji hevjîna xwe re hêrs dibe. Rojekê bo nimêja serê sibeyê Ahmedê Xanî misîn di dêsta da dikeve berçemê bi tara malî. Mela jê diqelibe. Ahmedê Xanî dibe ku hîs kirîbiye çi ji pey silavdayînê dibêje Mela ez rindim an tu de Ahmedê Xanê jî mirovekî bi bejn û bal û bedew bûye. Mela dibêje
اشهد بالله درندی احمد خانی دبیجه دج کرم خورا جلولکا مسین من بده ملاکو جلولکا مسین دگره احمد خانی دبیجه دنهاجی چاوین خو بگره اذ بچعب گرتنی ملا دبینه چه؟ او احمد خانی لبر قصره کنه خادی قصره به تاوی خلام و خدمتکاران درتی پیشی وان دعواتی قصریت که دم آدو کبین هندر دبینن سفره که وسا عرده که لسر سفره به تنی شیر دیر باز گیمه لیا هری جمله راجی به طعمت زیتون هری بیتر جوان دخواه ملا هیچ تیر نبیه خدمتکارک ده و دبیجه بگی من وقتا چوینا میوانانه احمد خانی که راد به خودی مال جبیرا راد به ملا هری داوی کل ما خود که طبق زیتونان چند حبان داویجه بیریکا خود دما کو درد کن دروای قصری به دنگداین احمد خانی ملا جاوی خوفت که خوفت که و دل ملا قصرا چه حالی چه دبینه او احمد خانی لسر چه من و لولکا مسین احمد خانی ده دستی ویدایه کاشت که دستی خود ملا احمد خانی لدو خود هله و هان که بدگره مالی رنگ و رو جیچویه هفجیناوی دماوی به وی حالی دبینه دبیجه چه بو ملا اف حالی تا چیه ملا دبیجه تشتتونه سری مدیشه ازی هنکی سری خداین هفجیناوی دبیجه دج کرم خو ج زیتونین بریکا خو چند حوان بده من ملا وقت دزکی سر دزیه هاتیه گرتنی به دترسه دست خود آویجه بیریکا خود تبینه چه؟ زیتونین ج سفرا قصری هلدایه ده بیریکا ویدایه جنک بکند بیجه لا ملا من جترا نگوت من جی جوارا گوت نبی